konzola ili PC, nije bitno. Igre je obezbedio Games. Pozdrav se, kiraši! Evo ga, uzbuđenje, krećem, nastavljam. Ludilo, nema TTS-a. A sad svi kao, daj TTS, sve daj. Nema ništa više, nema. Jeste, oduševljen sam, idemo WoW, došao sam s posla, radio sam prvu danas, nisam sinoć mogao da igram. Sada sam došao kući, jeo sam na brzinu i kao, to je to, dolazim, rekao, eto ćemo sad čekati queue, kao da uđemo na server, je krcato, nema ništa, nema queue-a. Sad ne znam da li je to zbog manjka ljudi koji su se vratili WoW i su napokon sposobili da to funkcioniše ako treba. Da ne gušim mnogo. Nema TTS-a, danas ide WoW, hoću da ispratim ovo, dižemo Demon Huntera zajedno, snimit ću prilike nekih 30 minuta, dok ja snimam komšija gore buši, popravlja nešto, jesi danas našao da bušiš? Nebitno, ajmo da igramo, moram da dignem zvuk malo, ovako prilike, idemo, kreiramo novog čikicu, Demon Huntera, kao što smo rekli, nećemo da budemo žena, bit ćemo čikica, to jest mužjak, ajmo dalje. Imate ovdje, objašnjavam u WoW-u, šta imate? Imate rase, koje rase? Znači, na alijansi ili ti dobroj strani, Human, Dwarf, Night Elf, Gnome, Draenei i Worgen. Na Horde ili ti na onim lošim bajama imate orkove, undeadove, taurine, trolove, blood elfove i gobline. U svakoj tih rasa imate određene klase koje te mogu rase da igraju, znači ne možete sa svakom rasom da budete svaka klasa, logično je. Ispod imate kao neutralnu frikciju, to jest rasu je Pandaren, to je u Pandare izašlo, tako da je logično, ne igramo ništa od toga. Ne volim Blood Elfove, niti Night Elfove, jeste da mi je prvi, među prvim čikicama bio Night Elf Rogue, davno kad sam igrao, kasnije bio Hunter, itd. Da ne gušim, ali jednostavno ne gotivim Night Elfove, niti Blood Elfove, mnogo su mi nekako mekani. Ovdje smo osuđeni na odabir Blood Elfova i da igramo Demon Huntera. Idemo da napravimo čikicu. Ovako ćemo izgledati vjerovatno u startu. Skin color. Da imamo što imamo od odabira boja. Dobro. Ovaj posljednji bio i najbolji. Ovaj izgleda dobro. Ovaj. Ajmo faca. Ovo izgleda kao da se pući, odvratan si. Ajmo dalje. Ovo izgleda pocepano. Ne. Realno, ovaj hairstyle, kosa, ovo je suviše revijski, ovaj je suviše homoseksualan, ovaj mi onako malo izgleda kao, ne znam, ne. Šta je ovo? Šta je ti devojčica? Brate mili. No, idemo samo brzo. Ne, čekaj, hoćemo ovo ili ovo. Realno, ovo ćemo da doberemo. Ne čukaj, više puška tu bila. Hair color. Vrate, ovo zlatno ili najbolje, šta radim sada? Moram budem kao Atila, vrate. Beo. Brade normalne nema, ima ove male tačkice, neke to ne može, onda tattoo style, bre. Realno nećemo nijedno tetovažno, vrate, ovo je dosta lepše. Horn style. Hoću one ilidanske, hoću, bre. Ilidanske rogove, bre. Blind Hops. Ko ne zna ko je Ilidan ne kuca opa, bre. Ko ne zna ko je Ilidan ne kuca u Google, naći će ko je Ilidan. Ozbiljna njuška. You're not prepared. Nijemo da li je proka slobodno. Nije. Kako da nazovemo čikicu? Ovdje će mi trebati dosta vremena. Ne, gdje ćeš... Žilidan. Nećemo Žilidan. I ovako mogu da provedem sat vremena razmišljajući kako da ga nazovem. Da imamo da li je slobodno Silidan. To je vjerojatno zavodno. Da. Nije, Silidan zvuči zanimljivo. Ajmo, moje. To je vjerojatno nije zauzeto. Ja sam ga zauzeo, vjerojatno koliki sam idiot. I je probamo Bonija. I ovo je zauzeto. Pa ko je ovo zauzeo? Sam možda ja zauzeo nekada. Okej. Roka. To je to. Roka. Ajmo. Joj, znači...
Da, slika će vratno izgledati možda malo sužino i jasno, dok ne pokušam, cimo sam i Gajbatrolan da mi pomogne oko toga, da namestim da ja igram u 3444 puta 1464, a da vama eksportujemo 1085 da vam izgleda normalno. Ne može, tako da ću probati da kropujem nešto sliku pa da vam izgleda normalnije. Ovaj gameplay će biti ponovo možda jajastog oblika, ali to je sve u svrhu dok ne provalim kako funkcioniše. Jo, brate. Da, nema mjesta za WoW na SSD-u, dignuti na HDD-u, pa će malo trebati vremena da učite igru, no, to nije bitno. Video će trajati 30 minuta, kako što sam napomenuo, jednostavno da vam pokažem te deo levelovanja, jer smatram da ako vam snimam non stop dok ja igram ovo, to bi bilo i sat igranja, a to onda više nije zanimljivo. Outland, evo ga, Illidan, onaj koji sam spomenuo na početku. Pre, ozbiljna njuška, njegovu figuru želim da nabavim i nabavit ću je kad tad. Vi ne znate ono koji je ovo, ono... Ovo je zapravo prva igra koju igram na kanalu koju baš ono volim, znači eto ono... Volim i counter, da se ne lažimo, ok mi je counter, ali ovo je igra koju volim, ono, koju igram godinama i koju baš volim i ovo je ono... Ovo je Black Temple, kako sam prepostavio. Koja je ozbiljna njuška. Probat ću da vas ono uputim u stvari koje se dešavaju u igrici, šta sam zapravo tu video, šta sam naučio i kako ću da igram. Bitna stvar koju nisam spomenuo, Join Guild Decline Invitation, krećemo. Komad još uvijek nisam podesio. Dobro, šta nam je kec, nećemo ovo je... Nećemo ovo, ne možemo na keca. Key bindings, action bar, to je prvi, special action bar, to je drugi, on ne treba. Jesam multi-action bar, samo da li ja mogu da stavim, to je bottom left, ok, idemo Q, idemo E, to su sve windowi koji će vam trebati kasnije, jednostavno i u PvP-u, PvE-u. Kakav assist, na početku, samo nije da smo uključili interface, action bars, tako, popalite, treba će vam brdo barova, brdo spelova, brdo svega. Ovo ne možemo možda na Q, ovo bi pre stavio na, stvari može na Q. Dobro, šta kaže melee weapon isto, dobro, ovo je silence target, silence, ok, idemo na interrupt, ne, Arcan Torment je malo ozbiljniji, cooldown, njega ne mogu još uvijek nigdje da rotiram, stavit ćemo ga kasnije, verovatno na T. Sad, ovo je dosta sad možda kompleksno što ja radim, ne morate na početku da radite ovo, Spirit Sight, ovo znam šta je, to sam video da mi omogućava, čukaj, da mi omogućava da vidim nevidljive jedinice itd. Jer ti ne može koja nesreće da on sad čuka gore, znači ne može to. Nećemo ovdje sada, morat ćemo resistiviti da smanjim malo jer su više ovo mnogo veliko za mene. Možda malo bolje. Ovako, ovaj sajt ćemo da stavimo Q, E, R može da bude, ali ćemo kasnije promeniti. I sad vidimo jedinice kroz zidove i tako dalje, tako više. Idemo prvi quest. Quest to je uzimate, vidite čekicu koja se nalazi iznad, svuda je identična stvar i u prethodnim ekspanzijama. Dobijemo, ovdje vam govori šta je quest i koji je deo, ovdje je koji je objektiv. Kaže da ubijemo 15 ovih, dobro. Samo sekund, da ja mogu da mountujem. Ovdje se dobija, znam informaciju da se dobija poseban mount za... Samo sekund da mogu da im bude mount. Na G ćemo da ga stavimo, key bindings. Sad pomalo ove bindove sad koje nameštene uopšte nisu trenutno bitni. Bottom right, to je donji desni, right action button, ok, na G. Mogu odmah da mountujem, mogu, mada ovdje sam mogu da sada da strepujem. Desni gornji ugao mapu, vidite mapu koja se nalazi, prikazujem gdje je taj quest koji trebate da uradite, u kom polju se nalaze čekice koje trebate poubijate. Sad ćemo probamo ovo na brzinu da odradimo i njih te dobijam da, jer mogu odavde
Ne mogu. Dobro, okej. Oj bre, evo lepo ovo. Ajde probamo ovako. Sad ne znam da li na kom... Ovo je ludački. Mnogo lep damage radi na početku, sad ne znam da li ovo treba ovako da bude ili će ovo vjerojatno nerfovati, ali pretpostavljam da će nerfovati, jer sam suviše jak damage radi na početnom nivou, sad ponovno moguće da je to inicijalno bilo. Zvukovi su dobri, samo prenaglašeni, barem što se mene tiče, na osnovu svega ostalog. Razlika od ove ekspanzije, za razliku od svake druge koju sam igrao, sve ostale sam došao spreman, čekao prvu noć u prethodnoj ekspanziji u vodu, sam prvi izlevelao od cele moje ekipe koja je igrala, zato što sam ušao spreman, igrao sam betu, baš sam bio spreman, kako bi rekli. U ovu nisam ušao spreman, ne znam šta ima klasa koju igram, znači ne znam koji su mogućnosti, ne znam koji je bolji spek ili ne. Ali učit ćemo zajedno, prosto rečeno. Moram pohvatam adone, kao što vidite nisam ih toliko ni koristio ni pre adone, to jest sve zavisi šta mi treba. Ali za ovu klasu mislim da mi neće trebati. Jer ispolno, ovo je prva ekspanzija da sam ušao da nisam morao da čekam Q. Znači da sam samo ušao na ovu igricu, da nije bilo bugova, zezanja i ostalo, vidit ćemo sad da ćemo to ispratiti. Ne znam da li ću da skupljam ovaj loot, ne znam koliko mi preko proteban. Dobio sam info od kolege, to jest vidio sam na netu da Demon Hunter klasa ima svog posebnog mounta. Ovo sam pričao mounta, možete da jašete. Znači po zemlji, kasnije vjerojatno i leteće, sad mislim da ovdje nisu dozvoljeni leteći. Koliko je ovo dobro spell. Da možete da glidujete. Inače samo inženjerija imala gliding, imala je valjda leather working ili kloter. Ne znam šta je imao, šta je ovo? Imao je isto kao padobrančiće da napravi, što je mnogo dobro, i isto možda glidujete kao i sa ovim. Samo što sada da, glup sam, nisam vratio pažnju da trebam predan quest. I mogu odavde da to ja malo eskiviram. Ne mogu, treba sam da se dismountujem možda. Ponekad je čovjek tako kao ja glup. Ovi moji već igraju, već su odmakli sa levelom. Svejedno, i ako vam neko od drugara odmakne sa levelom, nije bitno je da dođete što pre na taj maksimalni nivo, da možete zapravo da igrate. Šta možete igrati na maksimalnom nivou? Heroic dungeone, koji su teži od običnih dungeona s kojim ćete se susrećati. Jer ja imam možda nešto u inventaru što bi trebao da otvorim, pa da vidim šta je, nemam. Gdje treba da predam quest, jesam toliko glup. Ovdje. Imate heroic dungeone, to je 5 ljudi ide, znači idete 3 DPS-a, healer i tank. To je bitna stvar, znači ne možete da uđete samo vas petoro, kao i igramo mi sami. To su heroic, oni su malo teži od običnih, što je logično. Imate raidove, to je na maksimalnom nivou, ja mislim da je dalje ostalo 20 i 10 man. Znači 20 ljudi i 10 ljudi isto raid, tu se isto dele DPS, tankovi i healeri. Šta kaže, now let's see about activity gate, ok, treba da otvorimo gate da uđu moji ostali rotaciji. Imate PvP, isto, znači isto identična situacija kao i sa raidovanjem, i imate uglavnom 3 na 3 se igra, to jest to vam je glavni bracket. Šta kaže, Assault the Legion Low Riders. Šta je ovo? Dobro. I present you with a gift from Lord Illidan himself. Milidan. Forces are yours. Inače, najlepše, ovo je mount, vjerovatno. In establishing the volcano foothold. Lepi mount. Ashtang, forward. Lepi mount, lep. Šta treba da uradim? Solo je, ne, ovo je Felbatovi. Kad je možda Aleksandar pročito quest jedan put do kraja i skapirao što treba da radiš, možda bi ti bilo zanimljivije, to je... Ne.
want a full report. Now! Čekaj, što će sad oni da dođu, da razumeš, treba se širom s njima ili kako? Ne? A, okej, samo treba aktiviramo ovaj, dobro. Ništa strašno. Over here. Dobro. Uzimajte ove početne questove, jednostavno sve, zato što su uglavnom grupisani. Ne možete, ali bi trebali, vjerojatno su grupisani svi na... Grupisani su na istoj lokaciji, pa zbog toga, koju mantu još, a ne, ovo je, Grupisani na istoj lokaciji, pa kad rešavate jedan quest, ukratko rešavate 2 komada, znači da se ne bi vraćali 15 puta na istu poziciju. Vidio sam neko tamo koji je uštekovan, ili je nestao. Komade ponovo sami sebi ćete ograničiti koje vam najviše odgovaraju. Evo ga, Solki, dobro. Dobro, tu sam glup. Ključ sam uzeo, okej. Onda treba sad otvaram verovatno ove. Ubijete kripove. To jest, ove na koje nailazite, razlog tome je free XP. Getaways! Using getaways! Ovo su inicijalni questovi za ovu klasu, znači pokrenete iz neke druge, logično bit će vam drugačije, to je to, umro si ja i zdravo. Vidimo se na Gataveju. Prekini bre, neću da te slušam. Dobro. I mi treba ponovo ključ ili mogu s ovim već postojećim da otvaram? Mogu, super. Imam jednog lepog retardnog mounta, on traži feras, neću njega da koristim. Imam jednog retardnog mounta. To je dobra kokoška, ali ovo je jedan od debilnijih. The Eclipse nećemo ovdje, ući ćemo neki kill kasnije. Ovaj mount koji sam sad trenutno koristio je rare drop, to jest morate navatati rera da bi mogli da dobijete mounta i cross realm je mount, znači to jest rare malo teže da se navata, ali kada ga zakačite samo naput kad udarite dobijete mounta 100%, samo je malo teže da ga navatate, mislim malo teže, to podrazumeva veće civanje. Dobro. Ajmo nas do fajta. Šta treba da uradim ovdje? Assault Lovelac. Treba možda da ubijem samo ove pa dobijem. Ne, ajmo vamo da imam šta je ovo. Da assaultujem ovaj komač dalje kuca, ali to neće pokvariti moje uzbuđenje za ovu ekspanziju. Jer kada roka moje dobijem ili ne dobijem, moram sad ispetim to. Dobijem, znači samo da ubijem ove. Evo, ovo imaju lepe Likon, Viped, opra, može, Join Guild. Zašto ulazim u guild sad koji je totalno random? Zato što dobijete perkove. Perkovi su dodatne stvari, više experience-a, mogućnost da se teleportujete. Sada jednako nisu gasali, bilo je dosta perkova, imate od guilde, to morate da ispratite. Ima baš dosta. Dobro, ove ćemo sad poubijemo. Krko je bre. Šta je ovo je? Turska bomba. Ispod vas se nalazi bar koji prikazuje vaš health i vaš, ovo je sa demonic power, verovatno ili tako nešto, ne znam ime, lupam. Ne prikazuje Fury. Fur, bravo Aleksandar, jeste ve. Fury, imam dovoljno fura. Fury prikazuje, to jest sa tim Fury možda koristite ove spelove, kako sam skapirao.
Experience ide ok, quest je završen, imamo strelicu koja na mapi pokazuje gde idemo. Ajmo dalje. Moje oke! Moje oke! Oke boje! Šta ti je, šta si isti pogled? Šta radim ovdje? Vjerojatno treba nekog da ubijem. Treba da se spawnuje, sačekat ćemo ga ovdje. Prepostavljam barem, vidim po telu dole kada obeležim čikicu ovog ovdje, da mi kaže da mora da bude da uzem slejnovan i da mu uzem token. Sad ne znam da li imam neki način da ga spawnujem ovdje. Dobili smo čizme koji su malo bolje od mojih. Ovo ćemo ih, imate begove, dobijete ove kada krenete novu čikicu, nemate ove begove, to jest kada krećete od prvog nivoa. Će se pojaviti. Ovo je iza Infernal, to lepo izgleda. Morux Brut, ne treba njega dobijem, ne treba ni ovog dobijem. Ništa šta mislim, jedno što je pamet da sačekam Heli Shim. Evo ga. Opa bre! Napunimo Fury i spamujemo onda E button. Crush you. Ajde bre, sve se dole bre. Opa! Pomerite se idioti što radite. Napunili smo Fury, idemo opet, rotacija. Barove inače stavim sebi da budu malo veći. Ali sada kako smo krenuli podešavat ću kasnije da... Dobro, da idemo dalje. Lep je zapravo je mount i krivo mi možda su ga bacili kao defaultni za ovu klasu. Paladin isto ima za svoju klasu zasebno mounta kao i Warlock. I lepo su i mountovi zapravo, paladinski baš lep i kao Warlock ima baš dobro mounta. Nekad se radi o quest za njega, sad ga dobijete po defaultu, ali nekad se radi o questi koji je bio onako malo zeznuti i dobio se čim za njega. Također, pre je bilo dosta sve kompleksnije, ljudi koji su nekad igrali WoW, uglavnom kukaju za time kao brate, pre je bilo bolje, bilo je okej, sad je dobro, ali jednostavno, WoW je takva igra koju se morate vratiti ako ste igrali, i ako ste baš igrali. Sad vidite, uzeo sam sva 3 questa, niste morali uzeti ta 3 questa, ali jednostavno ovako je bolje, uzmete sva 3, u isto vrijeme ih predate i završite barem brže. Ovdje sada levelujem od 98. do 100. A pretpostavljam da onda izlazim tamo gdje treba. Ako se pitate šta tražim, ne znam gdje sam stavio telefon, ali nije ni bitno. Evo u džepu, no. Nastav, nije ni bitno. Ajmo dalje. Predajemo questove, uzimamo sljedeće. Vidio sam da dobijam, mislim da je weapon. Nisam siguran šta je, nisam vratio pažnju. Zašto ovako brzo igram? Zato što jednostavno, tako igram igricu. Sad vi kad igrate ovo prvi put, bit će vam verovatno sve usporenije. Tete ćete se upoznate sa igricom. Kod mene to nije slučaj, kod mene je fazno da što pre izlevelim do 110 i da igram arene i da igram malo PvP-a. To mi je nekako u glavi. Vjerojatno ako se ekipa neka sklopi, bit će tu i... Nemam ništa ovdje. Bit će tu i drugih stvari. To jest PvA, čukaj komšija. Možda i dočukaš. Kao što sam rekao, ove naravno ubijate sve. Razlog nemam potrebe da navodim, experience, kao što vidite koji kad ubijete njih nije nešto pretjerano velik, ali ovom brzinom koju ubijete veoma se isplati. Dobili smo novi spell, Blast, zelene mi je, ok, šta? Sad ćemo da to probamo. Ali prvo da vidimo ovdje, šta treba da uradimo? Roka, we have a huge problem here, šta imamo, brati moji? I need sacrifice in order to, I want to sacrifice me. Ma, sebe bre. Ništa, brate moji. Ok, žrtvovali smo njega da bi ovo osposobili.
Ajmo dalje. Glajduj bre. Čekajte, imate i titule, to sam zaboravio da vam kažem, pored svega ovoga imate titule, za te titule su vam potrebni neki achievementi i sve zavisi ponovno šta je. A mi ćemo da nađemo jednu lepu titulu. Illidari bre, Illidari. Mislim da će se rokati na kraju s ovim verovatno, jer to je neki boss u raidu, ali izgleda tako da je napred. Ma, to sam se... Aha, okej sam. Kako je opalo bi? Ajde. Kill them! Odavde mislim da je mogao nekim surovim levitiranjem da... Ne, glup sam. Bože, sam glup. Ajde, zdravo. Ali ovo cepa, ovo je mislim da... ja. Ovo je cooldown bitan, ali dobro, sada. Koliko mi je cooldown? 30 sekundi? 45. Ja, dobro. Ali lijepo šuri damage, tako da je to okej. Evo ih odvratne nage, nikad ih nisam voleo. Ali sad sam osjećan da igram sa njima. Šta? Did you kill the Legion commander and take his soul? Nisam, brate, to ćemo vjerojatno sad uradimo. Ne zanima me se ništa dalje. Gdje idemo ovamo? Ajmo. Sad malo glupo što ne vraćam nazad, ali možda sam i pogrešio, možda sam trebao tamo da preskočim. No, vidjet ćemo. Pratite uglavnom šta vam izbacuju strelice, gdje imate brdaduna koji vas usmerava, imate adon da skinite na strelicu, pokazuje na sred monitora i slično tome. Sad kad sam pogrešio stvarno, na M pritisnite imate mapu kao što vidite i tu vam isto prikazuje quest gdje treba da idete i šta treba da radite. Ovo me zezno sad žestoko. Dobro? Na mapi kaže da idemo gore, ajmo. Rezolucija koju ja igram je 3440 x 1440. Ogromno je, svako ko je bio i ko igra WoW, kad je bio ko me je bio sad tako, brati koliko je ovo. Sad ću raditi print screen. Čisto da imate, stavit ću ga dole u ovo bre, YouTube čudo dole, pa ćete vidjeti zapravo kako izgleda. Kaki ste, aha, dobro. Napred, bjestilo! Bali ga! Ova! Šuri, ovaj Demon Hunter. Ne praktikujem, nisam praktikovao nikad igram toliko melee klase. Pogotovo čudno zvučilo, uglavnom sam igrao range ili ti healera. Ovo će možda biti prva melee klasa koju ću igrati ovako, Ne zato što je Demon Hunter, nego mi jako izgleda mnogo brzo, agilno i mnogo mi zanimljivo izgleda i mislim da u PvP-u da će baš da praši dobro. Samo ne znam ponovo da li će biti slični ne znam koji su mu gledamo da li je Fear, Stun, šta je primarno za interruptovanje i ostalo, pa se nadam da neće deliti DR sa tipa Warriorom jer bi volio da igram sa Mićom, da neće deliti DR sa Roguom, jer tu je Immortalo s kojim ću igrati. Jednostavno te ljudi koji neki spomenjem ovdje, to su ljudi s kojima sam nekad igrao. Najaktivniji smo bili, ne znam, tamo za vreme Lich Kinga. Igrali smo u Gildi Sword of Thousand Truths. I to je taj period bio jedan od najljepših perioda u WoW-u ikada. Zaista to je jednostavno ekipa s kojima smo igrali, takvi ljudi, mislim ne mogu da vam opišem to druženje. Jedan od najizbiljnijih njuški tamo tada kad smo igrali je bio Dare, koga ovom putom poznajem, možda će i gledati ovo kako ja budem igrao i smeće se, reći će vidi ga ova njuška što igra. Dare je igrao druida, on ima sad trenutno prestao da igra, dobio 2 čerkice bliznakinje, to je prošla faza, ja mislim 4 godine od tada, lupam sada, ne znam, on će možda napisati pa će mi ispraviti.
tu je Kole bio, tu je bilo nekih ekipi, ono, Debeli isto, ne znam, Mali Tomix, mislim, Dasa, isto Njuška, jedan, Kasper, mislim, to su ljudi koji sad, ja sad napominjem jako imena s kojima smo mi raidovali, s kojima smo igrali, to je bila družina, ono, mi smo kasnije se svi upoznali lično, išli na pivo, družili se dosta, i danas se družimo, i čujemo, imam ih sve naravno na fejsu i pratim šta rade i ne znam, mnogo mi je drago što mi je WoW tako nešto obezbedio da poznam ovakve ljude. Znači jednostavno, ne znam, legendaran period. Eto, volio bi svi vama koji probate WoW da poznate takve ljude koje sam ja upoznao tada, s kojima sam igrao i s kojima sam se družio, i to su bili po cijeli dani, vi sedite ovdje i cijela imate nešto da radite, non stop idete negdje skakućete, radite questove, ne znam, baš je ono... Sad sam se raznešio, kako bi rekli, ono. Kasnije, u posljednoj ekspanziji upoznao sam još dosta divnih ljudi tu s kojima sam se družio, isto igrali smo VOD zajedno, nismo nešto pretarano raidovali, krenuli smo, bili dobro, ali smo prestali i tu sam upoznao super ljudi s kojima se dan danas družim. I jednostavno povežete se, znate, igrate, sedete, igrate i družite se, to nema bolje stvari. Kad možete s nekim da igrate igricu, da zajedno radite na nečemu, ono, to je baš dobro. Šta ovdje treba da uradimo? Čekaj. Interrupt enemy spell casting dialogs... Aha, imamo interrupt, čekaj. Pa onda imamo... Gde sam stavio interrupt? Ovo je silence, dobro. Ali ovo su svi, dobro, ovo mi ne treba. Onda ćemo ukrasti ovo. Ovdje nisam skapirao što treba da uradim. Verovatno da pričam sa nekim od ovih. Da. Aha, iskoristimo Spectral Slide. Hoćemo. Sad čekuša, bajo moj, sad čekuša. Dobro. To je bio quest da bi iskoristio spell. Throw glavi, ovo je range attack, verovatno. Opa, sprži bre. Nećete, Illidari, napad. Ovo moram navežem još uvijek, glup sam mnogo s ovim. Zakačio sam nogom kabel, ja se izvinjam. Stroboje. Ovdje ćemo sad i poubijamo sve. Ovo imaju lep health. I ok damage, mada prži bre. Dobro, ajmo dalje. Ali ovo šuri damage, ovo nadam se da nije ovako PvP-u, mislim nadam se da jeste, ali opet kad naletite na nekog. Ovo ćemo sada imati dalje interruptuje ovo. Ajmo dalje, šta treba da uradimo, vjerojatno samo da ih poubijam. Ok, idemo dalje, znači ne moramo da se zadržavamo ovdje, cilj je da odemo... Šta, ubili su ovo, vjerovatno. Dobro, sačekat ćemo da se spomne ponovo. Sad se vjerojatno pitate zbog čega grafički nije ništa savršeno ovo, bio je dosta gori od ovoga. Ali popravili su vremenom, sada izgleda kako treba. Sad zašto ova igrica ne neka koja izgleda super vamo tamo kao što je, ne znam, Guild Wars izgleda grafički super. Jednostavno WoW ima mnogo dobar odaziv, to kogod je igrao WoW zna da kada fluidan je, baš je fluidan i čist, jednostavno možete da, reakcija čikica na ono što vi zadajete komade je takva kakva jeste i odmah je, znači i to je dosta bolje u WoW-u nego u drugim sličnim igrama i zbog toga WoW traje godinama. Jeste malo kartuniš, kao što vidite, nije toliko sada kao izgled, ne znam ja, dobar, a ovdje vjerojatno treba nešto da dignem, ali sam ja glup. Ok, imamo bolji armor i bolje, kada niste sigurni da li je nešto bolje od toga što nosite, desni klik, stavite miša preko, zdravo. Ili imam interrupt za njega, ili vjerojatno ću morati da čuvam, da ispratim, imate obavezne stvari, interruptujete, znači svaki spell koji nije save možete interruptujete, samim tim kad interruptujete nije bačen taj spell, znači jednostavno, kako bi vam objasnio, krenute da kastujete Fireball, na primjer, i on treba ima cast time, ne može odmah da se baci. Ako vas neko interruptuje,
ta škola vam se zaključa, to je taj spell vam se zaključa, kao što se ja sad njega zaključao i to je to, nije izbačen spell, nije ga bacio. Sad moguće da nekim bossovima to mora da se uri, nekim ne mora, ovdje nisam možda morao, ono gluposti verovatno neka, ali opet bolje interaptovati nego snositi posljedice, bajo moj. Jer odavde mogu da izađem napoj, jel da mogu, po samo skraćenim putem, nemam mi vremena za zezanje. Uskoro ćemo uzeti 99. nivo i tu ću stati sa snimanjem. Ja ću naravno, kao i svaki pačenik, nastaviti da igram WoW, pa ću vas vjerojatno nastaviti da snimam sutra ili prekosutra, pa u subotu izbacim novi video. Samo probam ovako. Dobro. To je to, skraćeni putići. Nemam vremena za zezanje. Moram još da provalim klasu, malo sam noob kao što vidite ako neko već igra Demon Huntera, malo onako sve to da povatam šta je, gde i kako je. Trojka je troglevi, aha, mora target, dobro. Htio sam možda da imam taj spell, sad ćemo pukne level verovatno, da, hoće. Ako se pitate kako sam znao da će da pukne level, imate bar XP dole koliko vam izbacuje i koliko ste stigli, dobili smo talente. I birate 3 koji ćete da igrate. U svakoj imate rasu, imate klasu, u svakoj klasi imate 3 moguća stabla, to je talenta specializacije koje ćete igrati. Ovdje u Demon Hunteru imate 2. Prva je Havok, to je damage, druga je Vengeance, to je tank. Sad, da li ćete igrati DPS-a da budete damage dealer u raidu ili gde god drugde, onda birate Havoka, ako hoćete da budete tank, to je da primate damage, onda uzimate Vengeance. Nisam ispratio ništa, zaista ne znam šta je bolje za PvP, nije ni bitno, kasnije možete da promenite. Ja ovaj put idem sa Havok, naravno, jer ću dizati i hoću malo da igram DPS-a. Imamo talente, increased fail rush damage by 50%, fail rush je da, ovo što koristim, nije toliko primaran, travel strike hit and additional target for 50% damage-a i blind fury increase the duration of eye beam, ovo mi je neko najlogičnije pa ćemo to i uraditi. Diže, mislim da je ovo eye beam, da jeste, diže duraciju onog damage-a koji šuli, tako da sam to odabrao, možda je loš odabir za PvP ili šta god. Nije ni bitno. Ovdje stajem, vjerojatno ću sad nastaviti da igram, da ne bude video 72 sata igranja mog. Možda ću i streamovati, ako mu to bude zanimljivo, mogu u subotu da streamujem, pišite dole kao veti streamuju u subotu, nemoj da streamuješ u subotu. Ako hoćete ide stream, mogu u subotu da zavodim, da streamujem, ceo dan da igramo zajedno, koga bude to zanimalo, pišite. Hvala na vremenu, puno igrica šuri za sada. Komšija buši? Da, ronda nešto ono. Izvinjavam se zaista novim neartikulisnim zvukom u pozadini, ali komšije su jače. Još jednom, čao ljudi! Koliko dobra igra je. Ovaj video je uploadovan uz pomoć SBB mreže.